Čestara, evo nas ponovo u posljednjem playeru. Danas, kao što vidite, igramo jednu novu igricu na našem kanalu, a to je Counter Strike, evo ga dole. Counter Strike, evo ga, ja sam malo bio igru. Radimo kakva je igrica, danas sam je instalirao. Dobra igrica, svoj spremu, dobra igrica. Ko nije igru, neka pokuša i vidjet ćete, dobra igrica. Danas, rekao sam da će biti jedan klip, a tražili ste i Counter Strike. Ja sam rekao, može, ovoga Counter Strike, a Counter Strike Global Offensive, vidjet ću može, ako bude moglo igrat ćemo tuga, a do tad igramo ovog Countera. Idemo sada, kupujemo jednu puškicu, stavljamo na nju prigušivač i čekaj, na ovaj mogu da stavim. Ja sam ih ubio, dakle, 5, nisam, evo sad sam snimao. Rekao, hajde da snimim, da vidi, rekao sam da će da hoće jedan klip, eto. Nemojte se smijati što ja ne znam igrat. Ja ne znam igrat Countera. Pukam, a što ga skidam, dozgu. Mrš! Ja sam rekao, ubil. A ja ne uvijek. Ali sve u svemu dobra igrica, dobra je grafička, sve je dobro. Dobra je grafika, sve je dobro, mislim stvarno dobra igrica. Ko nije igrao neka igra i nek proba, vidjet će da je dobra igrica. Meni je se svidjela, danas sam je instalirao, rekao, hajde evo Counter Strike da instaliram, evo Counter Strike je tu, igramo ga. Igrat ćemo ga i sutra, snimat ćemo i sutra ovakvu istu igricu. Planirao sam danas da igram ovako do 10 minuta, snimat ću do 10 minuta, jer srca će biti, klip alova će biti tako osrednje i neće baš zvat na igricu, samo da pričam s vama, kak ste vi, šta ima kod vas. Naravno, nisam od onog prošlog klipa, gameplaya, htio sam sad da vam pokažem tu igricu Bravo Store. I od tog klipa, evo, drugi klip, ova igrica Counter Strike i vidjet ćemo kakva je. Evo, pokazat ću vam, evo, ako ne vidim, uzmem oružje. Čekaj, što tu, znači, ako... Evo ako, idemo sad. Ova je dobra puška u Counteru, jer pošto ima na nju prigušivač, jer kad puca samo pravo njega, ovako kad skine tako prigušivač, imate ovako običnu pušku, ali ja ipak igram sa prigušivačem, jer pošto lakše igrat sa prigušivačem nego igrat sa ovako bez prigušivača, jer pošto lakše igrat, lakše se puca. Samo puškom onako kad nemate prigušivača, mada je meci letio na naše strane, tako. I sad ćemo sad probati sa prigušivačem da vam pokažem. Idemo sada gore. Pa daj umre više, ja ne mogu. Ispuću njega. Ne, 50 metaka, ništa, čita Rafal ispucu. Tako planiram jedno 10-11 minuta da snimim klip i to bi bilo to. Onda sutra očekujem nova epizoda, ovakav isti Counter. Pošto sutra ću vam snimit, evo i moj flashlight, vidite. Igramo bez flashlighta, jer je da... Pa daj, umri više, umri više. Joj. Neka nomredba, ubio ih 5 i stalo, isto ono stalo na 5 pa se pati, evo vidi. Evo, 5, 17, Ali vidjet ćemo,
sutra ovako isti klip, vidjet će sam naučio igra kantera. Vidjet ću, možda postavim prav kanter, ko zna, ali kad se ne zna. Gdje ovo, samo jedan igraju. Au, što ga sačeka, au, jes ga sačeku, ajde pa. Ajde da ti izvadim bubreke, hoću da ti izvadim bubreke. Evo ovdje kako sačeka. Ja mislim da se dobro vidi u igrici, malo da isto u Minecrafta. Ovo dobro se vidi jer djelo pucao kutiju. Da se skloni! Skloni se bre! Arame bre! U kanteru najbolje pustite nekog prvog, onda ga on riješi i onda... A dvojca na mene, dvojca! Pa nije Minecraft, ja nije Hunger Games. Ja ne mogu. Aj smanjit ću ovaj zvuk. Eto. La. Uff, nemo kao 6 minuta, kad prije, to je to kad sad s vama raspričam, mama. Eto, izgubili prilog. I... Ako gledate kantera, vidjet ćete, ja se zovem R-Zone Killing. Ono smiley, neki. Ako igra kanter, strajka običnog, igra na serveru Sarajevo, vidjet ćete. Eto ga, prvi kill, nije baš prvi kill, ali eto 6 killova. Sad idemo dole, evo kada, ovo je moj. This is my multi-kill. Ali nemamo igrići što ako postignete multi-kill, pišem vama roze slova da ste postigli multi-kill. I to se fino sviđaju se što možeš kupovati, što možete kupovati puške. I to se sviđa. A ja kako me upi. Harmirani me tu. Ako neko igra kantera ovog, nek me nađe na serveru, pa ćemo igrati zajedno. Pa eto. Aj sam numa, aj sam. Prati me, hajde vam! Stara, hajde vam, ba! Šta mi flashlightuješ? Hajde ispred mene. Ja! Idemo dole. Ja! Velikog. Ja! A shit! Dudule. Ja imena Dudule. Dudule me ubio. Evo ga, i ovdje je kraj. Evo ja ću završim epizodu. I to je bilo sve ovom klipu i vidimo se u sljedećem. Evo dobro. Vidite. Eto smo malo približili. Vidite. Evo. I to bi bilo sve ovom klipu i vidimo se sljedećem. Ćao.